Bagaimana kita tahu? Ya kebangi kon ke parti, nilalong lalang, upat, dagabasdan, mentarasi, nangne nakasyang buit ya kudungi kamawai konsensi. Nangeksen, hagi kikinjat si kebalit, pelayuni, banalang ke parti, kalambi syakmat, ningkongnya, dagalunti kebalit, bampa, lingba kisiti, ban pensau sa sarkar ya ga jinsau kya ga dumi ya ke ki bangilang lingba gila patay kubur bat kibalang ka jinsisya ya ga ba sarkar kalamengkam kindat mother ya ki layak ki officials ki badan hapo galok-galoktan balai na kaya ng party nila siyumkya bantuan sa sarkar ngakua bantuan mak jampi banado kasih nado kasih kabami ngisenya le party ka voice of the people party ngisenya ka hakata ka nomrem kabami kuat banwandra ya kata essential karar ka bakhurat ka basuba banayang ka party nila pendra tumong paring nila declare war against corruption. Ni nila pernah banagalang ka party ni kaya ka party ka pernah bangin hirma persya ya ka bangsa. Naman ni sir ko habang ipay habang ipet ya kani ka jaya ka ni kaya kung niyo kamalang munta day naman ka bangsa bampang ka balabangkum ya kani ka jaya ka ni ban pelang ya akum bakalang kume menta den martadaw nakalang ka party yang ni dongkam ban syumkia ya gani kamat bat kamtan ya gajile jong ka sarkar ni tet baro kamtan ki kena pule bola peng bu bitet kai kata kalau kayukta itu mau ka Indian Parliament House nam arjar khatlan kalau warna ya kaan ke berteman berkata tadi Kalupal Act kalau lepas ke parlimen wajar kapra bala notify kapan House name arajar khatsau bakane Kalupal Act kabatai bakandai Kalupal hapo ke central government bakindan pak kita kilota yukta haman la kawai pakawai kejela badai nado arajar khatsau banakalian jong kerja kami baka megle legislative assembly kalapas ya kani kaloka yukta act hapo kejela kami kay kani kaloka yukta iko bertensyai hakamat jong pino ko ko pamunta kani ka act kablawara hapo kejela kami habis baka kaloka yukta kalau kaya kata apa kijera kadai kata ke body ke banpet bankhi ladajan kilo kijung ujur hawai bak kijing bangsat apa kini kejela ke kami bak kini ke body kalau kaya kata kadai belong ke balai muat ke banyet ke bankhi ya kita pun kita kijing bangsat ladajan kijing ujur nakalian kejong upata ngatrai soto bakane kalau kayukta kalau kabadongkam hadok karata agiwai pat kiri kamtan sapo kiri yurat latet ya kara ke kerteng ombudsman bakini ki ombudsman lali ki lokayukta lali ke lokpa kamangidon hangya po dari India ke sini kare kata kaban ailat yo upata ban ujur sakari ke body bakane ke body kalau kayukta kare kata kan kaban tray lanjut lalu dalam kilo kijing ujur kaban wak kaban investigate bak lalelak ban prinsipem ya kita tiba penokam bakla la kalong ya ka pisah dari kanono ke skin dan magagaw nakalian ka voice of the people party isyem kaya gamat
ai plai ya kajini kajuni syakmat namar ni sotu lenda ya banyak pun ya ke bangsa ngenunga ban kentiu ya kani kejela kajuni ban kan kumba kadai Bandung dengan info kementerian sesi 4 kadap dari kemen bani ikat ni kipada ini syakmat bangun bangsa ya kajin pensai nama nak kena ingin kuat bangsu penyaki hendak pensotu ru yo pada nama ni kuat mamapi kipada ini tinggal kibawan nak kena kapor kementerian bapin sotu bagani kajini kajungi kena kajini kabangila sotu ya kamat banyak kun banyak keren bat kasoka bangila kuat bapi pemplet jimut baga bapila sotu kenra lang yari kubur banten sotu lagalong parok kajungi lagalong paramadan kajungi lani wat ikibayan kajungi ya kai kamat kai kanongren baga Voice of the People Party kami sakamat agre rakyat kementerian bansyum ya gare kenti bandawa anak sarkar bagadai bantembek yang ini keram kibadan hapo galu kayukta sesian bat ay kajik